ucishe alingane nondodakazi umdlula kancane mina ngingamzala umfana kodwa umfana uthi undodakazi mengabe ephuma asale athi yo yazi uyachaza umzimba wakho muhle like engazi uthi singenza something mina nawe like angeke azi umntwana nami ke bese ngiyalingeka ngokuthi umfana bengimbona eyibhungu nje ngalingeka ke indaba ivele kanjalo. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafafuke njengete ngabani samba nesamba umgosa ngalala maketo lala bafoza nokathi izikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo madekene ushasa ngitsela sabingelela iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani silandele inkundla zokuxhumana sibhalele imininingwane ibhaliwe khona la escreenini sakho wena ungangena lapha ku TikTok, Facebook na ku YouTube uphinde ubhale lapha na ngaphansi email address yethu kwahlala unethezeka@gmail.com uyasithola na kanjani bakhona ke esinabo la ifamily kahle le esingakwazanga umthola asimtholanga ngezathu ezithile ngoba udaba uyalibalekela kodwa ke umama okuyena osibhalele ukhona njengamanje angibingelele ngokwamukele kuNethezeka TV kodwa ke ukufihla sokufihla kodwa izathu esenza ukuthi size la ngoba sibonga ukuthi undodakazi ufikile naye ngoba uthe asikwazi asixhumane naye ekwazi ukusondela ngenxa ukuthi kukhona enifuna ukukulungisa akusitshele udaba ukusuka nokuhlala ukuthi udaba lume kanjani kusukela eqaleni lize lifike la ekutheni ukuthi usibhalele kuNethezeka TV. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngibhalele iNethezeka TV ngoba ngifuna ukuthola ukuthi kwenzakalani ngoba kunomfana oye kwavela ukuthi uthandana nondodakazi kanti ngala uthandana nami. Ngase ngithi ake ngimbize undodakazi ke ngimbuza ukuthi lento le uyayazi ukuthi yenzeke kanjani. Undodakazi wasondela wangitshela ukuthi yenzeke kanjani into naye usolile ngokuthi khona umngani beke wamxoxela mekamxoxela umngani lowo naye umngani wasola ukuthi ngathi khona into eyenzakalayo phakathi kwamngani lo wakho umxoxele nomama wakhe. Ngifika lapho ngoba uthe wena undodakazi akafonela ithina usephumile ekhaya naye ngisoya kuyena uphuma kanjani ke ekhaya emva kokuthi kuxoxwa lezo zinto noma lezo inkulumo? Ya ukhishwe ilokho nokuthi naye ngazi ukuthi bekaneyintsolo ukuthi khona into eyenzakalayo phakathi kwami nalomfana abezwana naye. Okay ngizobingelela undodakazi emva kalokho mase siqhubeka nalodaba ngoba egcineni loludaba liyenzeka emndenini eminingi uthola ukuthi alazi ukuthi lenzeka kanjani kakhulukazi umama uma kuya ngokuthi uyena olethe insizwa ekhaya uthola ukuthi leyo insizwa nayo ayikho ndala kangaka uthola ukuthi siwela nakumadodakazi kodwa ke kulesi simo kuyasixaka ngoba indodakazi engathi iyona ethi yona iyangena kuqala noma iyangena kubudlelwane kuqala kodwa ke umuntu ozocacisa kahle naye makuya ngokuthi siyamhupha ngocingo siyamzama ukumfonela ecacise lento ukuthi kwenzeka kanjani ekutheni ukufika lesimo ndodakazi siyakubingelela sokwamukela kuNethezeka TV. Ngiyaphila kanjani? Siyaphila nakho la ekutheni ukuthi uma wakho kugcina sekuba nobudlelwane obungebuhle kahle ekhaya ubudlelwane buqala kanjani ngifuna ukuthi sike siqala la ubudlelwane phambilini ngaphambi ukuthi kufike kulesi simo esenzekile ekhaya bebu kanjani ubudlelwane? Ubudlelwane phakathi kwami nomama bebu right umama nendodakazi yonke into right siyahlala sonke ekhaya siyaphilisana njengenjwayelo then kuqala sekuthenini umfana mekafika ekhaya uyaqala uyavakasha then umama bengazi ukuthi mina ngiyathandana naye because besifihlile. Okay ima ngifuna la evakasha khona uvakasha vele umfana wasendaweni uvakasha futhi ngakathandani umfana othumekayo noma umfana kanjani? Umfana waziwayo vele ekhaya othumekayo wasendaweni so ekhaya bekafika ngokuthi azobuka iTV then umama bekasamazi ukuthi avele umfana lo ehloniphelayo ofika la ekhaya ezobuka iTV yena akahluphi then ukufika kwakhe kanjalo siyajwayelana sekufika ekuthenini mina naye sesiyathandana.
Uthandana kwenu niyakufihla la ekhaya, izinto nizenzele ekhaya noma nizenze ngasese? Siyakufihla ukuthandana kwethu in such a way ukuthi meka sekhaya meka saphuma vele umama uyazi ukuthi hayi umfana olungile, so meka phuma ngithi hayi mama ngisamkhapha vele sekayamuka, so bese siyahamba siyokwenza into zethu. So bekungajumpisi kanga umama bekangazi ukuthi hayi siyathandana, wazi ukuthi usawumfana nje ofikayo xoxa nendodakazi yahamba ku TV and stuff. Wawukumfica ehleli noma uthola ukuthi wena bongekho? Yeah, bekwenza ngimfice ehleli nomama cause vele umama uyamazi ukuthi uhlezi afike. Wena kuyenza kumthamba uyaphuma uye town, ngifuna lapho nje, ngifuna lobo budlelwano ukuthi sibambe lapho. Uyaphuma uye town noma khona la uya khona mawubuya ubafica ade behleli nje banosuku? Yeah, mengiphuma it's umama uzongithuma or ngizosiphumela ngizokushiya vele sale buku TV esale ke nomama boy2. Mengibuya it's ngizofica sakhona or ngizomfica sengekho. Okay, yeah ma ngifuna siye lapho. Lo daba ke usibhalele wena, ufuna isisombululo sokuthi ubudlelwane abusekuhle phakathi kwakho nendodakazi. Indodakazi ukuthi makuvela lento kwaba ngathi anisazwani kahle. Yaphuma equotation shothi yayoqasha, angazi ukuthi kuhlalwa kanjani. Siyasibiza amaquotation thina ngale makuya ngoSenatal. Ngifuna ukuthi sibheke la ngenkathi iqhubeka lento wena ukuthi mhlawumbe kusale naye nangu ndodakazi ubeka phambi kwakho, ngifuna ukuthi uyicacise ukuthi bese kuveleni kunabo ubudlelwane lo mfana mhlawumbe usemuva kwakho kangakanani kuwena kuyena ndodakazi ungakanani kuyena? Umfana ucishe alingane nondodakazi, umdlula kancane. Mina ngingamzala umfana, ngingamzala umfana, kodwa umfana uthi undodakazi mengabe ephuma asale athi yo yazi uyachaza umzimba wakho muhle, like engazi ukuthi singenza something mina nawe, like angeke azi umntwana. Nami ke bese ngiyalingeka ngokuthi umfana bengimbona eyibhungu nje, ngalingeka ke indaba ivele kanjalo ukuthi sigcine sesithandana ke nomfana kodwa sifihla phela. Okay, ingxoxo enani ixoxa phambilini ke noma mase kufika undodakazi ziyafana nalezi enixoxa uma undodakazi engekho? Hayi azifani ngoba phela kusuke sekushintshe isimo sokuthi akumelanga ukuthi undodakazi abone ukuthi umama ujola nomfana omncane. Sibe sesiyaxoxa nje generally njengomntwana, ngimthathe njengomntwana ngoba umntwana vele ovamile ukuze ekhaya ngimthume lapha nalapha ya. Okay, la ukufike khona ke ekuthenini ukuthi igcine lo daba selazeka, ngithola ukuthi lazeka lo daba, ukuthi lazeka kanjani, lanithusa kanjani. Ngiyafisa ukuthi singene lapho, ngiqala kwena ndodakazi kwenzakalani? Into yenza ukuthi ngize ngigcine ngithola kusho ukuthi umama uma ngithumile esitolo, uma ngibuya ngithi ngisezongena umnyango uCalifornia yami, before ngene emnyango ngingayi-answer phone cause umuntu engafuni ukumphendula. Uma ngena bayaswebeza like bayahleba ukuthi bakhulumela phansi, and then kungihlupha ukuthi hawu yini umama angayihleba nalomfana lo, cause phela umama wami shuthi mekahleba shuthi uhleba ngami. And then mekusuka lapho hayi umfana phinda afike, meyafika ngiziphumise ngithi mama ngisajika la. Uma ngithi ngijika lana ngizwe ukuthi hayi labantu abasakhuluma ukuthi bakhuluma inkulumo ukuthi hayi mhlawumbe uyambuza ngempilo yabo izinto ekanjalo. And then ngingene fast emnyango ngithi hawu mama kwenzakalani, ngifica umfana lo umbambile. Usu umama lo hayi beka ngisiza la ngizwa ngazi ukuthi umlenze wami uyanyela. And then ngiphinde nginganaki hayi, and then ngiziphumele ngihambe ngiyobona umngane wami engitshela ukuthi yazi ngibone umama wakho usibanibani ephuma lapha ekhaya kimi, bemile lapha egate wamhaka. Ngithi mina vele umfana ufike ekhaya athi hayi ukhaga lokho wena ukucabangayo. Hayi ngiqale nami ngisho ngithi waye umngane wami ezongiqamela manje ukuthi umama wenza into ethola. Hayi ukhama kwesikhathi ngivele ngithatha ifoni kamama cause vele akusifoni ayifihlayo ukuthi ngiyathatha ngidlala ama game stuff. So ngithathe mengipheje ngiyamthola ukuthi lo muntu khona ku WhatsApp bayaxoxa, and then mase ngithola ukuthi bayathandana. Yo angikholwanga nokuthi bayathandana. And then ngithathe ngifuna ukuziprovela mina manje ukuthi lento yamampela or mhlambe yabo ngimbhalele umfana ngefoni yami ukuthi cela sihlangane endaweni ukuthi, and then ngidilitha ama message avume vele. And then mina ngiphuma
Mekafika vele umfana ufika ngempela ukuthi uzobona umama. Ngathola kanjalo ukuthi umama uthandana nomfana engithandana naye. Okay, le ndawo oyibhalayo vele indawo oyibonayo la kuma message ukuthi bake bahlanganela kuyona. Yeah, indawo vele khona ukuthi sihlangana ngasesitolo lapha ekhoneni. Ngiyabona ukuthi shibo bejwayele uzobona vele ukuthi ayikusa umama lo bhalayo. Because ngiqale ngabuka ama message. So ngibhalele the same place abahlanganela kuyo. Okay, ngifuna ukubuya la wema le ndaba yokuhlangana eStradeni wena akukho okusaba mhlawumbe noma abantu abanakulandlela khona. Bengingasitshela ukuthi mhlambe banganaka bengingathukanga kungekho futhi ukusaba ngoba bayazi ukuthi umfana ojwayele ukuza endlini mhlambe bazositshela ukuthi mhlambe umama uxoxa nomntanakhe ezejwayele ukuza endlini ngoba sesimthatha njengomntwana wasendlini. Manje abantu bona abanake nina nisuke nihlangana nje ukuthi angeke nime futhi ngifuna ukuya na ukuthi sidlule le yamahagana kwakwenze njani ngoba kukhona isimo noma kwakusebusuku late kwakwenze njani. Ya khona kwakulate kwakuqala nje ngazi ukuthi kuyahwalala kancane so angisitshelanga ukuthi mhlambe khona umuntu osibonayo. Okusho ukuthi wena wasukuthatha njengokuthi umjolo lo. Ya ngase ngithatha njengokuthi hayi siyathandana mina nayo umfana. Okay. Ukuthola kwakho uma ukhuluma naye ke senihlangana lapha naye inkulumo yaba kanjani uma kuya ngokuthi uyabheka ubudlelwane babo bese kunesikhathi esingakanani. Uma ngithatha ubheka ubudlelwane babo bese kunesikhathi eside. Kodwa if ngimbuza yena ukuthi hawu kwenzakalani phakathi kwakho nomama uthi umama uthi uma ungekho wena engqokela izinto ezimfishane endlini. So mina ngimbuza ukuthi wena uyamthanda athi uma wakho angimthandi uma wakho wenza ukuthi angifoseleke ukuthi ngenze izinto ongafanele ngizenze naye ngoba mdala ngiyamhlonipha. Okay. Le into ezimfishane ngifuna singene futhi nakuyona ngoba ezinye zezinto zibalekile vele siyazi uma umuntu wesifazane uhlala nendodakazi so uthi nihlala nobabili ungekho umuntu wesilisa lapho kuyenze ukuthi nawe uyifile njengomzali ekuthenini ukuthi ukwazi ukuthi ujabulise phela nawe imizwa yakho uyayibona into enjalo. Ngifuna ukuya lapho ekuthenini ukuthi iqala lenkulumo yakhe yokuthi uyafaneleka mhlambe yabona masingenza into ethile ngiyabona ukuthi hayi uyazi khona la ngaqhubha uyiqala lenkulumo vele usuyayiqoka into emfishane noma wangayiqoka inhlobo. Bekuyenzeka ngiyigqoke into emfushane ngoba into engijwayele vele ukuyigqoka into emfushane kodwa hayi inhloso yami ukuthi kwakuukuthi mhlambe ngi-attracte yena ukuthi enze lento le ayenza mhlambe yena wazibonela umama ngoba nami ngumama nje onomzimba ongabukeki ukuthi umuntu omdala kunomzimba omuhle so truth wise eyalingeka kumfana nami ngangena esilingweni ke. Wena vele into wangayicabanga ukuthi ngenzeka le. Hayi ngangingayicabanganga kodwa ngagcina ngingena esilingweni. Okay. Kulungile udaba la olufana silungise olweni ke uphumile ekhaya izathu ukuthi uphume siyazi ukuthi isiphi esokuthi vele bese ngayinhle inhlalo kahle ekhaya igcikeni phakathi kwabani kama wakho nawe ngenxa ukuthi ke awujabulile ngento eyenzekile kulungiswa ke udaba lokuthi buye ekhaya njengomntwana wena isiphi izathu ongasibeka siqina ukuthi isona esenza ukuthi uphume ekhaya ngoba umzali wena usengaphansi kwesandla somzali. Isizathu senza ukuthi ngiphume ngingasho ukuthi amahloni kimi ukuthi umama ngimbheka kanjani ukuthi umfana lo engithandana naye uthandana naye ngiyazi ukuthi beka ngazi kodwa the fact ukuthi lo mfana ungangami kodwa yena uthandana nomfana ongangami. Okusho ukuthi ubona ukuthi wena kusekunzima ukuletha omunye futhi uzomethula ekhaya. Okusho ukuthi na next time if kukhona umfana engizothi ngifisa ukumletha kuzophinde kwenzeke the same thing. Because ngizothi ngiletha umuntu wami kanti naye futhi ubona umuntu mayebona umuntu wami. Hayi ake sizwe ngaye ke lapho ngoba egcineni uma ethi yena ufuna ukulungiswe isilingo shothi yena uthi ungene esilingweni futhi ke ezinye zezinto zithi mayixoxwa ezibuka mhlawumbe komabona kude ezinye ezicabange into eyibona leyo nto ukuthi hayi into mhlawumbe khona eyenzakalayo ezinye zezinto othola ukuthi nabantu sebekhulile njengaye nje ukhulile kodwa mombuka ngeke usho ukuthi hayi lo muntu lo
usemdala kangako uyayibona leyo nto kodwa ngifuna ukuthi eyikhulumele yena lapho ekutheni ukuthi kungani ke esibhalele ekutheni ukuthi elungise lolu daba emva kalokho mina ngoba simtholanga lo ngizozama ngokusemandleni ukuthi simthole sibone ukuthi simthola kanjani ma awukhulume na indodakazi ikhona iphumile ekhaya mayiphuma ekhaya awuphathekile kahle indlela ehlale kuyona futhi awufuni ekutheni ukuthi lokho kwenzakele kuphinde kwenzeke ngokusibhalela kwakho nokuthi wena ufisa ukuthi ukwazi ukuthi umbheke ngoba la ekhona awazi ukuthi wenzani nabo bani awukhulume nje naye nangu la ekutheni ukuthi ufisana. Mina mntanami ngifise ngathi singalungisa izinto ngoba ubudlelwane bethu nawe uyazi ukuthi bekumntana engimthandayo okuyena firstborn yami nabo sisi bakho nabo bhuti bakho bayazi ukuthi like uwe omdala obaphethe like ebuntwaneni so bengifisa ukuthi silungise nje ubudlelwane bethu ubuye futhi ubuyele ekhaya angithanda ukuthi uhlale lapho ngaphandle emakotishini ngithanda nje ukuthi ubuyele ekhaya siyilungise indaba mhlambe naye umfana ake azikhulumela ukuthi kwayenzakalani nokuthi nje isibindi sokubhekana nokuthi umama indodakazi ikona lokho esifuna ukukuthola kakhulu. Ya ngiyathanda ukuthi engazuthi singalungisa mntanami ngoba mina ngumama wakho wena uyindodakazi yami so kwangesinhloso yami nami ukuthi mhlambe ngize ngigcine ngithandene nomuntu othandene naye kodwa nje kwaba isilingo. Okay kulungile emakotishini uyaphuma uyabuyela ekhaya nokuthi nilungise le ndaba kodwa lesi simo odlule kusona vele siyadinga ukuthi ngelinye ilanga udlulise nawe ukuze wazi ukuthi impilo iyaphambili uma wakho uyohleza uma wakho ubengasi nawe ubungaza ngithi ukubuya ubuyelane nekhaya nike isikhathi esingakanani uma ukuze ubuyele ekhaya. Ubuya ngizobuyela ekhaya 2 days ngizobuya. Uzobuya yeah izinto uzokwazi ukuthi usubuyele ekhaya akekho uburentelo bani bengizirentela mina ama savings wami. Okay ngiyezwakala sibonge ke la ekutheni ukuthi lo daba lefika la 2 days uzobuyela ekhaya kodwa egcineni into esizoyenza sosama ukuthi simthole ukumthola kwethu sibalekelile ukumbalekela kwethu yabona uma ufona uthi abantu be TV umuntu mezazi ukuthi unodaba kanje ngizocela ukuthi usifakele futhi inamba iyona uke wasibhalela inamba yakhe uyicheke udouble check emva kaloko masiyabona ukuthi siyakhona yini ukumthinta sikhulume naye ngoba kubalekile esekutheneni ukuthi udaba lufike egcineni okay ngoba ikona ukubalekile nokuthi udaba kwazeke ukuthi lukanje ngoba egcineni ungathola ukuthi umuntu wesilisa uyaxoxa uthi hawu umbono umama walapha nendodakazi yakhona ngibuya kubona kunjani mkhulu ngiyaphila kunjani lapho ngiyaphila umzothule Shembe lo oke wakufonela futhi naseyinsukwini wabaleka lo wenethezeka TV hawu seniyafona futhi kwenzenjani hayi mfowethu kahle kahle besifuna ukuthi silungise lo daba umbuzo engime kuona la oqondile udaba lakho uyalazi ukuthi kwenzakalani kuwena phakathi kwamama lo olapha ngakini o next door wena nendodakazi yakhe akusichazele mfowethu sithatha usibeke ngoba egcineni indodakazi igcina isiphume ekhaya and uyabona ukuthi into makuthiwa ilungiswe uyasibalekela akusitshela izizathu ukuthi usibalekele kanti uNtombazane yena yini ethatha udaba libawa kwi-TV ya udaba kahle kahle kwi-TV umama oza nalo ngoba efuna ukulungisa ukuthi indodakazi ibuye kwi-TV indodakazi ivumileke nayo ukuthi isondele la kwi-TV inamba vele siyithole thina kwindodakazi ngoba iyona indodakazi okuyiyona obusaxhumana nayo nithi nina nifuna ukuthi nilungise izinto mina ngoba ngivele ngithuthe nje nasendaweni ngoba manje bangihlukumeza ngiyathutha nje mina ayengikwazi ukuthi manje kanjani abantu lapho hawu mfowethu uyabona udaba kanje insizwa siyazazi mina ngiyinsizwa sike sixoxe ukuthi hayi uyibona lentokazi yalapha ebuya kumina akukho wena la oke wafika khona la olihlambalaza khona lolu daba
yikho ukuhlambalaza ukuthi balifake kwi-TV abahlale phansi njengomndeni balixoxe mina ngiyayivala ifoni. Hayi wensizwa kethi awukhulume nabo la ngoba undodakazi uyakhuluma nawe uthi yena usakumfonele wena ngingazi ke kumama ngoba phela egcineni lento biyenzeka nisegcikeni nobabili awukhulume naye. Yebo. Yeah. If usubaleka ungasafuna ukukhuluma izolungiseka kanjani indaba le? Kodwa ke vele ekugcineni ayikho into wrong mangilalana nobabili. Kanti yini wrong mangilalana nobabili? Yini wrong umulala nathi sobabili umama emdala kunawe? Hayi, wawazi ukuthi ngube ngane lalengane. Okushuthi ubungangithandi sonke lesikhathi ubudlala ngami. Ngikuthanda kabi ukuthi nje manje uthatha undaba olufaka kuma-TV into engafunakali leyo ngoba lento besizoyikhuluma siyilungise sithina. Uthatha undaba olufaka kwi-TV hayi. Imake ngiyakuzwa lokho uthini ngobudlelana babo bobabili. Ngithi bazoyikhuluma phela lento njengomndeni bayilungise izolunga nje lento ayikho into engalungi lapho okonakele ngomlomo lungiswa ngawo umlomo. Uma ke indodakazi thatha isinqumo sokuthi ke ikuvala zonke izindawo mhlawumbe ngoba uthi usayifonela wena usakhuluma indaba yothando uzomukeleka kanjani kuma wakhe ukuthenini ukuthi uthandana naye indodakazi ekubeni azi ukuthi kwenzakalani. Yiyo lento engithi sizoyikhuluma wena mfowami ngoba manje indodakazi phela ngiyamthanda phela kahle kahle. Oh okay umama wangamthandi ngoba phela naye uthi nanithandana engazi indodakazi. Umama angimthanda umama kodwa phela lento lesoyilungisa thina lesoyilungisa mina ngiyakuthembisa batshele lapho ukuthi siyoyilungisa lento le. Okay ake ngikhulume nabo ngoba egcineni usibalekele ngizokhuluma nabo ngoba inkulumo sesiyitholile ukuthi me kanjani ngizobuya kuwena kakhulukazi indodakazi nakho kusakhulunywa ngothando lesi simo sikuphathe wazi waphuma ekhaya benisaxhumana noma evakasha la uhlala khona noma bekwenzakalani. Besisaxhumana nje efonini kodwa bekangafiki la ngihlala khona. Okay wavela wamvala nje ukuthi efike. Yeah. Okay ubesafika ekhaya. Bekangasekho fast bekangasezi ekhaya. Angazi ukuthi yini ebimbalekisile kodwa bekangasekho fast ekhaya bekanokuvela but bekangasezi. Yini ebenixoxa nangundodakazi bephumile nina benixoxani benixhumana naye ngocingo? Besike sixhumane ngocingo mina naye kodwa bekungasavamanga ngoba phela mhlambe besebona ukuthi ngoba ngimdala kuye mhlambe seshawa amahloni angazi kodwa bekangasavamanga ukuza. Into esizoyithemba ukuthi yena engalixoxi udaba endaweni ngoba egcineni ukuyilulaza naye mhlambe isithunzi sakhe kwabanye abasendaweni nakwabanye omama uthola ukuthi ngeke besamthemba kokunye yayibona into kanjalo nokuthi umuntu uma ejwayele ukuvakasha kwakhe akusho ukuthi uvakasha kwakho kuphela ngoba egcineni uma ekwenze kuwena kwaduma ukuthi uyakwenza ayikho indoda engamthemba futhi emzini wakhe ngoba uyobe esuke indoda isicabangela ubani unkosikazi wakhe nezingane zakhe ngoba into kanje fayilungise fast ngoba ulomuzo kube unendoda phakathi ngabe kukhona mhlawumbe okurong osekwenzakela wena udaba lakho nendodakazi ngoba ithi yabuye ekhaya ngiyacabanga ukuthi uthokozile amazwi okugcina ongawadlulisa esimene sikanje ukhulume kakhulukazi nabantu abasilalele ekutheni ukuthi izimo kanje mayivela nokuba zizilingo ziyakwazi ukuxova umndeni uthola ukuthi umndeni awuzwakali kahle noma ngeke uphinde uwazane umndeni akukhulume nje nababukeli emakhaya. Ngizocela nje ukuniqwashisa babukele emakhaya ukuthi manihlangabezana nesimo esifana nalesi ningasemukeli ngoba sigcina sixove umndeni ikakhulu umntwana ovundle kuwe esiswini ugcine uhlangana like ulala nomuntu athandana naye into embi leyo kakhulu engifuna nje ukuniqwashisa ngako ukuthi mengabe sithi siyavela isimo esifana naleso kumele ukuthi nisigweme isikhathi sisasekhona kungaze kumosheke izinto ngoba izinto ezibhidliza imndeni leyo esikhathini esiningi. Ukuxhumana
bomama nendodakazi ngisho kubudlelwane ke kwesinye isikhathi kuyabaluleka ukuze isimo sikanje singavela ngithi. Ya kubaluleke kakhulu ukuthi umama nendodakazi baxhumane bazwane ukuze yonke into izohamba kahle ekhaya ukuthi noma kuvela isimo esinzima sikhona ukuthi sibambisane. Okay, ngathini ontangabeni khuluma nabo njengamanje. Kwesinye isikhathi kukhona abantu abavakasha emakubo kungaziwa, kukhona abantu abavakashela ngisho abafowabo uthola ukuthi akwazeke egcekeni ukuthi laba bantu bayisikhathi sini kodwa bahlezi bekhona kulawo magceka. Ungathini kubona labo bantu kakhulukazi abawontangabeni ekutheni ukuthi kwesinye isikhathi kubalekile ekutheni ukuthi udaba ulixoxe ukuthi hayi uyazi bani uyangilandela uyangeshela ukuze mhlawumbe ke enqandeke ukuze ehlalela igcekeni engazeki lowo muntu ukuthi uhlalelini kanti ngelinye ilanga uzoyitshela ukuthi uhleli njengenjwayelo kanti lutho usenza okunye futhi la ekhaya okuzokwazi ukuthi kuphathe kahle wena njengomuntu wesifazane. Ungathini? Engingakusho ngibona ngathi kumqoko ukuthi kufuneka kube ne-communication ne-bond phakathi kwethu ukuze sikwazi ukuba open, omunye akwazi ukutshela omunye ukuthi kwenzakalani. Ngikwazi ukusho ukuthi hayibo yazi sekukhona into eyenzeke kanje or lo mfana sekathi uma kunaleyo bond ezinye izinto sizokhona ukuyigwema because sizokhona ukubonisana. Ngizwe kahle sibonga hlakhulu ngesikhathi senu sithemba ukuthi noma senigoduka after 2 days uthe uyobe ususe ekhaya so themba ukuthi nasekhaya uyofuka uhlale kahle futhi kungabi khona inkinga uma wakho ukwenze lokho ngoba ebhalile uwenza ngoba azi ukuthi uyadinga empilweni yakhe. Siyacela nje ekuthenini ukuthi njengomzali nawe nifike nihlale kahle ekhaya niqhubeke kuye phambili nokuthi indodakazi nayo ingabi ke manje neimfihlo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani ngumfuka Skopidi lakha lamasoka intombathatha badotsela empahleni umphedlemani umama omkhulu kwesigaqa siphodongo ongaphansi ongaphezulu uthena kurikanda ngoba zonke intombi zilikundile uhande mande yacija imambo acija umsholo ntombi zimpilo enyanga nqethinye seClermont anobone namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwetabezulu noma qovu umkhonto odukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina sibhalele nawe uma kukhona udaba olphethe isatholakala inkundla zokuxhumana Nethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani ayiphindi idibane yipa.